puthot banghini aphan corona ke soki unthu corona ke soke badba mahut si dipora ra tungki gari motor ka cheleng lapen hongke bar chondon thupro ang tan pen methang hem ka chebang atuma phan kapathik pontang quarantine along si padoponlo Kardom pini Adap Abirta long pen nili samijili hansepi non bertang ton pen arjik tha Karbiang long West Karbiang long lapen di mahasau ke thom inglong along ripen non an bank rate rock setuma phan corona ke so untang no Hem do jaira methang aphan chepa jok iknon lapen ke so kelanga tum pen ne kache danang jikali ke so pi pen si che danang ji pu sarkar pen arnibang mobile ringtone pen danglong kaprek hour sai pen kapachi thangsai dengpon bomlo bon ta ke ong dong arada tumke non anta ke kroi thek the mate karju thek the asan se thekpon long laso joini ke so phaita nang bat bomlo puta jong deta hinoni asam along bangso corona ke so ki unke praba por hotsi karbeng long along ta ki un prabom tanglo kedam tang aru ni phai engkoi rathok arning boka jana long bang hini atuma phan corona ke so ang thek long derapi puthot aru ni phai engkoi rathok se arning bang hini atuma phan corona ke so ang thek long panthulo Laki bolong komaji Rukasan College adong kibi quarantine boha along kido atom henno. Okpran kilanga Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Twitter along pen kapangda katengke aru ni phai engkor rathok si arni karbeng long pen puthot akimi banghini corona ke so ang theke long atumke tarabasa sor rajek terang arta ningkan engkor rapli lapen midu pathar mura arong asor bala baglari arta ningkan engkor isi pusi pangthekpon Rajab terang ke Hyderabad pen lapen bala baglari apang ke Chennai pen alang litum banghini ta ke damtang aruni phai ingkoi ra isi arni si asam nang lelo lasophi puthot ingkoi ra hini arni alang litum aphan bolong komaji Rukasan College adong kibi quarantine boha along si padopono alang litum aphan corona ke so ki unang thekilong pen se kilang je aphan Dipu Medical College Old Block along corona ke so kilang lokatum aphan kibi adem along si selang pon bomlo Chithan ponmi asam along berta ke rimbama porahot anke bang pharo thoksi ra thoksi ke prapli an corona ke so phai pleng tanglo lason thak se karbeng long pen bang thok west karbeng long pen bang phli lapen di mahasau pen bang thok se phai pleng si pangrom pet bang kre thok sian pleng tanglo News report Sarjo Kathar Karbeng long live Sarkar pen corona ke so jogdonang ji pura det pikang kerk laga hot monit atum ta chekroy dun se hem chedo kliplo bonta corona ke so arnibang ke bad bama por hot se gari motor ka cheleng lapen monit atum hong ke bar phai ong thumna pining asengkan ningkan suru hini ra ingkoi nang ki lutpen det pi arlo ka phere mi me ke so nang ke klang laki corona war henno Jongpon me corona ke so nang ke klang ke cheng laki China det pi Wuhan arong sipi along henno ka phere me laki emek pen ke thek long le lapen non anta scientist atum corona ke so kapa me det japan otherwise salam thek thelang bangso ke so ki untang amone raphan scientist atum non puta otherwise ka salam thek thedat langa jok monit hejan ka chi un khangdon on edat lo lapen Wuhan arong so pi along chot kali det si non ke somendar angkang pialong to umplup si non ke bangso ke so pen ajok lak amonet aprandam nang lo Wuhan arong so pen India long anta nang kele rogajok India rada so tum corona ke so pen jok donang jipura ke damtang theropo ni phai ingko rapli arni pen det pi arlo ing hapton klaklo Prime Minister Modi ka pen khada teng Assam state arlo lapen Karbeng long district arlo ta ing hapton klaklo Corona pen jogdonang ji poteng si Assam state lapen Karbeng long district atunta chiklo jani plengkai kanghap isteka hotke corona ke so inut takilong don abang abilang bonta kemang humimi abangke non arnibang Assam along realong corona ke so ki unke prap chira por hot hithikulat kangpu lapen gari motor kachileng anparta moni datum thangna dasai abe pinta hongke bar kacheng bayasan si chonpo chonjam thekdon long Lasi bangso puthak rak lapen arpu ke dotom prabjen pen ke matha chikerla don depulote corona ke so pen kachepa jok don jephan akisung dokokji Roshan Hansa report Karbeng long live Non malong so dihina mopan bertang ton panik sinang
Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong, where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihinamo phi puthot berta arju panthiklonan. Karbi Anglong Autonomous Council Pen District Administration ang bongka chingwa ating pen a constituency tin along quarantine abo habi ponang jipu ating pen si Korkanthi constituency along da palong niadim pathikpono. Samilangso police station kaparlo dhenta ghat along ang tan pen mithang ahem kachibang atum do anapan Korkanthi constituency apartment kapathik pontang quarantine abo halong si padupon bombo. Lason si Dongkaching 2 School along Banghini, Dongkaching 2 LP School along Bangtroxi, Kawoybil LP School along Banghini, Lapen number ke thom Jasiguri along Banghini. Kado kabe Bangkre ke thamatumaphan non amat padupon bomlo pusi Samilangso OC pen nangkachini don. এইটো সামেলাংসু এৰিয়াত এতিয়ালৈকে টোটেল 166 হোম কোৱাৰেণ্টাইন হোৱা আছে। তাৰ ভিতৰত অলমোষ্ট এতিয়া আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে, এতিয়া 27 বাকী আছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ কেইজনমান ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইন হিচাপত আমাৰ এইটো লোকেল এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হৈছে। এইটো দেন্তাঘাট ডংকাচিনটো হাই স্কুল এইটো অল বিল্ডিঙত তাতে দুজন ৰখা হৈছে অলৰেডি আৰু নতুনকৈ প্লাছ হৈছে আজি 7 আৰু আছে এইটো 3 নম্বৰ জাচিগুৰি তাতো দুজন আছে আৰু আছে আমাৰ এইটো যিটো কাৱৈবিল এলপি স্কুল আছে তাতে দুজন আছে ৰখা হৈছে ফেচিলিটি হিচাপত আৰু যেতিয়া আগন্তুক যিবিলাক আহিব তেওঁলোকক এইটো হিচাপত যিবিলাক SOP বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে তেওঁলোকক এইটো হিচাপে ৰখা হ'ব। ছাৰ এইটো 14 দিনৰ ইয়াতে থোৱা হ'ব নেকি ছাৰ? যিবিলাকক অলৰেডি তেওঁলোক কিছুমান আছে যিটো সৰু সজাত অলৰেডি 7 ডেজ থাকিলে তেওঁলোকৰ ইয়াতে অনলি 7 ডেজ হ'ব। তো সেইটো হিচাপত তেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, তো সেইটো হিচাপত Ang tan pen ke bang atumalong MLA Jairam Ingleng lapen adung area ke the aman ke do atum humri damlo bonta non amat sarkar pen akirap long pon pelang pusi quarantine abo ha ke do atum nang chethanlon নাই এটা সরকার আপে সিদ্ধান্ত লম বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে আমি একো পোৱা নাই। বৰ্তমান আমাৰ যিখিনি গাঁও অঞ্চলত লকডাউন সময়তো দুখীয়া দৰিদ্ৰ বহুত গাঁৱৰ মানুহ আছে, যিখিনি অলপ চলপ যি পাৰে গাঁৱৰ মানুহকেইটা সহায় কৰিছে আৰু লগতে নিজৰ ঘৰত পৰিয়ালকেইটা অলপ চলপ হেল্প কৰিছে। Halapu Korkanthi Mandal Congress Committee amai pu Harsingko Konchunbang Prameshwar Ingti lapan klembang phatum chilangsi quarantine ke do atum along an humri damsi aning pathedam Korkanthi
aham tiang kang long itu long trauma center itu tu melong itu nanggalang dan itu ini si keban cenglang itu nanggalang cenglang kangtan itu nangguan pi asom tu kita mila langan bong weta dong muka pen Samsung inti Karbiang long live Tarabasa YB ni inti arong pen tebok terai arong along KADCC Kongchun Bang Sanjeev Teron pen KADYCC Kongchun Bang Harmon Singh inti atum chilangsi kiduk kelak arada tumaphan kicho harmu lapen ingho adip kerap kapajardam COVID-19 penajok kicho movie kadure arada tumaphan panong ponsi kedamtang aru ni phai kretroxi arni Tarabasa YB ni inti arong pen tebok terai arong arada tumaphan KADCC Akongchun Bang Sanjeev Teron pen KADYCC Akongchun Bang Harmon Singh inti atum chelangsi kado kave don trokep suse arada tumaphan phuroyathe jangthu soyabin ingti lapen ingho adip kerap pajardam bangso kerap kapajardam ahot phuloni MCC atum cherap chitodun Dokmuka pen Samsung inti Karbiang long live Pinya Adap Abirta ke lapon sekang tonik lo do me thakmi korbang thu